هرو دوششی چاره 16 چاره امکن هف رازانه بن وک هرو مسیح جمارا چه کار هینا هرو رجا چاره روا چاره ذکر مسیح جمارا جبیرهانیا مسیح جمارا وک هرو پیراک کابو قالك حج مسیح ذكر قالك باوري خوب مسیح تینا پر مؤمن بی بمسيح فواجي تشتي تاور بها لباوه هنا اوجي شيشي بينه بو فهات للنجا مسيح كر وشاگرتك مسيح جي هبو عاجز بو قو يعني نباشة توصدك او شاگرتاجي او وي هات مسيح دا يهوديا جبو مسيح بصل بينن هنن خواج كرن ويجي قالك عاجز بو قو چاوات وصادك يعني في بينا و شيشي بينا پر بوهای يعني هم كانن بفروشن انسانا و پراناجي هم هرن بهنك انسان فقير دن عرف باش ديرا مسيح جي برسواوي دا هم كج انجيل متى از که جوارا بخوینم جي ايده حتى داود ديو اصحاحه 26 جي ايده حتى 12 داود ده قوش مسيح قواز انزعاج ناكرم لم تزعجني هذه المرأة فهي قد عملت بعمل حسن قو في بيراكاز ازعاج ناكرم از عاجز ناكرم في بيراكي قو تشتك قلق خوش بمراكر بسكيبها هذا الطيب طيب جروي بينادك على جسدي إنما عملت ذلك لأجل دفني قو وصاكر جبو انو كمن تعردك لأنه مسيح كواري كشتون لسر صليبه وباش جي اره روسيجي كرابي عزمين بس انه مسيح قوچه انه وصاكر لأنه اسكد عردك هواك شو نقل جمع إسلاما ويانجي جمع أديانة دنو انه بري مسيح نه بري مسيح بري داغي انسانا كمر سيردشون وكافان دكن دار وانو كي بلكي بيناجي لدكن حسب از نظانم لبس مسيح انو وجن كر و بري مسيح انو هنا وارد تسليم كرن جنده بصال بينن و هاد تشتي تاور بها لبرد لي جنديه هات هاوجي بين بي و بيناجي بها بي هات لنجي مسيح كر معنى بينه خوش هانجيج مسيح واره مسيح جدار وهاتي موله فهاو تلاميذات خوش وغرتي خوفا وانوكي وزاتان وتلميذي مسيح جي يهوذا الاسخرياطي وي دهن كرغو تاخر وانوكي كري ويجي معرف ما قلت انه هاو كي مسيح تسليمي يهوديا كي هاو مخاططه خدا افتشتاش خارا حاضر كري انه يك شاگرته دبه انه وي تسليمي يهوديا كن اوجي مسيح بصل بينن لچاوا شاگرته مسيح که مسيح تسلیمی یعنی که پید یهودیا نفس واکی هرو سروک جوها یهودیا هاتن به یهوذا الاسخرياطي را آخفین و را گوتن اما صف دایی بتادن و تی مسيح جمع هینه وانو کی فويجي قابل كر وهرو واكرو پارا برن فضة بين فضة او نازره فضة لوني خونكي او كيشف فضة ايفيرادا بين ام بنوي پارا نخيا عادي فاوي او نو برنج جنديو فضاي وقو خلاص امي مسيح ازبو ادم وسواقي سبادا جي مسيح هارتاقتي تسليم كرن اما سبادا فيديو كيدن چيكن ساروي مسألة بالتفصيل فهذه صار مسألة هروبية آره هونو كيبي فمسيح وكرو بين للنقا كرن وبراجي دون يهوذا تلميذي جنده شاگرتي مسيح معناه انه مسيح او بكن فمسيح هات خوينه خوش برما و برجينش برتاوش معناه جهنم نبينه ایمانه تا مسیح تا خلاص دکه وار سرگنده بخوینه خدای ده مسیح دا بیماردن دکر هواره هرو شانسه که خواده انو تواره جاگ دب خدای را رینه تشوره گنده بخوینه و وانو که تب خدای هینا تناس که و تب خدای گینه وانو که فسعدت پر خوش و ذات خوازه کتاب انجیل بخوینه تکانه سر خواز شماره ازمیش که و سر خواز مسنجر و و در تیک توک کداره بیه تکانه شما را مکتوب که بشینه و کتاب جی بالاش بتایگنه نپره ساعتا